Vide rukama, neće staviti bradu za prsta, neće da se uvesti dobro. Ali ako vas neće uvesti, mora da se slobodi. Osnovno školsko oslobađanje ovakvog hvata je bilo nakon toga udara. Mislim i to je prejedno. Ne mogu da mogu pričati. Znači, ne treba publicirati stvari. Nekad su najjednostavnije stvari najbolje. Tiho. Možda vam pokažem ovaj atraktivan outdoor. Znači, lijevom rukom ću ubaciti ovu ruku, fiksira da mi ne može poveći. Istodobno desnom rukom radim kratki udarac u licu. Nakon toga ruku dižem gore, lupam svoju laktu u njegov lakat, dole ga stavijam. I dalje držimo ruku. Kad sam ga stavio, desna ruka ide u kost, pravimo ključnu polugu na lakat. Kada sam to napravio, hvatam ga za kostu ili za bradu i rušim. Kad ovo radite, čuvajte jedan drugoga. Kad radite ovaj pokret, evo ćete početi lakat jedan drugog. Znači, krešeno. Nisko, ruka je ispod, hop, lagano dobro.